जय मसी Jawan mula. त जम्मन तामाङ गेदाङरे तिनीला सेवा संगति फेब्कामा भेनदन तिनीला गेदाङरे डेनमा मला तिनी यांगला उंगरी रोगाते यांगला परमेश्वरला जजंगत फेब्कावन मला जम्मा दा डानमा मला यांगला चु गेदाङरे रांगनी दा स्वागत मला डेनमा मला है जम्मन एक अब्दलिचा दोसिन परमेश्वरला ते प्रेम अनुग्रह फेब्का शुभ भेनदन परमेश्वर मलम दन्चुगा फेब्काव yang चुदिरी तिनीला सेवा दा परमेश्वरला च्यारी थंगे yang सुरुला प्रार्थना पछि yang सुरुलाई Kalau mangal asyam rangke प्रार्थना सिंह शुभ सुरुल प्रार्थना अनि सुरुल प्रार्थना पछि yang सुरुलाई ल समाधान जय मसी प्रार्थनालाई परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद दिदछु कारण तपाईं परमेश्वर हाम्रो राजा हाम्रो मुक्तिदाता हाम्रो उद्धारकर्ता परमेश्वर हामीलाई प्रभु तपाईं परमेश्वरले यो हप्ताभरि पनि सुरक्षा दिनुभयो तपाईं परमेश्वरको छत्र छायामा राख्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद दिदछु आजको यो हाम्रो इन्टरनेशनल तामाङ ल्याङ्ग्वेज फेलोशिप सुरु गर्न गइरहेको छ प्रभु तपाईं परमेश्वर हामी प्रत्येकसँग हुनुहोस् जुन तपाईंको छोराहरूले वर्शिप गर्नेछ उहाँहरूको साथमा हुनुहोस् प्रभु तपाईंको अगुवाई दिनुहोस् प्रभु तपाईलाई धन्यवाद जुन दासले तपाईंको वचन तोड्नु हुनेछ त्यो वचन हाम्रो जीवनको निम्ति भएको होस् प्रभु हामी सबैलाई तपाईंको चरणमा राख्दछौँ यो संगतिलाई सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईं परमेश्वरको पवित्र आत्माले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् डोर्याउनुहोस् प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिदछु जो जति भेला भइसकेको छौं जोइन भइसकेको छौं सबैलाई तपाईंको चरणमा राख्दछु प्रभु कतिजना आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथमा तपाईं हुनुहोस् प्रभु आजको दिनमा कुनै नेट अनि बत्ती नगएको होस् प्रभु सबै कुरा असल राम्रो हुन सकेको होस् धन्यवाद दिदछु प्रभु यी सबै संगतिलाई यो आराधना संगतिलाई यो तामाङ संगतिलाई तपाईंको हातमा तपाईंको चरणमा समर्पण गर्दै बिन्ती प्रार्थना आशिषमय प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन आमेन Amin. धन्यवाद. Haleluya. Tepko yang sudiri yang la नेपाली yang si अनुवाद ला yang la नेपाली कोरस 27 नम्बर मला yang la तामाङ भजन किताबका पछाडी कोरस बिबा रे yang ni चाहिँ 8 नम्बर मला तिनीला दिन त्यसै सेम सुबा साचिन तिनीला जुन मुन तिनीला दुई येशू ख्रीष्ट सेम सुबैना अनि फेरि मैको ला yang tu वचन कोरस कोसी हालेलुया तामाङ वचन न पछाडीबाट कोरस लियो मला रनिसे तेरे दम शिशुआमलाई 8 नम्बरले मला तिनीला दिन परमेश्वर त महिमा तगाई प्रभुलाई प्रशंसा तगाई छु वचन कोरस क्याम से प्रभुलाई प्रशंसा तगाई दारेम yang चुदिरी 8 नम्बरला तामाङ भजन कोसी यङला परमेश्वर आपका थिके परमेश्वरलाई छान्दा जय जयकारलाई हालेलुया नाचा 4 नम्बरला कोही yang छि तुझे जिमुला ईशु रंगा दया मायाला लागिरी
surangda daya maya lalagi tuji semulai surangda daya maya lalagi Kalvari gangri pepsinam sebinje papi lalagi Kalvari gangri pepsinam sebinje papi lalagi Hallelujah. Sachin परमेश्वरलाई महिमा दगाई प्रभुलाई प्रशंसा दगाई प्रभुलाई प्रशंसा प्रभुलाई जय जयकार दगाई साचिन यहाँलाई लागि कलवरी गङ्ग्री फेप्सी प्रभु येशू शिशुको होला अनि यहाँ मोला बिनबारी दोषी प्रभु येशू शिवका सोसी फेप्का मोला पवित्र आत्मालाई मोला दिने यहाँ बेरा द प्रवेश गर्नु मोला हालेलुया अनि तुमिरे यहाँ परमेश्वरलाई महिमालाई आछैनन् दोषी यहाँ 8 नम्बरलाई भजन बसिन प्रभुलाई प्रशंसालाई हालेलुया Tepkau yang la char dadi yang la turi live camera chiasuba Facebook live chiasuba zaman jujal nananga bena permission moram don chukai ani turi pangmala sangole jujali nananga nadai tamgi lai manji rangni den jamna jisi nam ज्याबा ज्याबा संगीत ठाई मान्छे थे ज्याबा संगीत थे ज्याबा समाचार त थारबाबिनमा येशूला समाचार हालेलुया यहाँ बेनडिक्स थिएनलाई Salugule jujale nananga ngadai tamki lai manji angni de chamno lo chisinam jaba jaba sangi uthai manji Salugule jujale nananga Recording in progress. tamki lai manji angni de chamno lo chisinam jaba jaba sangi uthai manji ai deva chudam rangni da dena lai manji ai deva chudam rangni da dena lai manji jammala yubala lagi ri tharabala gyala munbari engala patta krubari jambulingla korolori jammala yubala lagi ri tharabala gyala munbari engala patta krubari jambulingla korolori eva dinjima yesu se nangda charjuni binbari
jamdono chisinam jaba jaba sangiro taimanati sangole jujali nananga ngadai tamgi laimanati rangni de jamdono chisinam jaba jaba sangiro taimanati aite basutam rangni da thena thena laimanati ngaite basutam rangni da thena thena laimanati dire makina bakewari yesula sangiro tamanasi inga sibis wasalasa semri santi yang kamala dire makina bakewari yesula sangiro tamanasi inga sibis wasalasa semri santi yang kamala nargala tori adana surgala yulsari ni kamala nargala adana surgala yulsari ni kamala sanagole jujale nananga ngadai tamgi laimanji rangni de jamdono chisinam jaba jaba sangyo taimanji aide bachutam rangni da thena thena laimanji aide bachutam rangni da thena thena laimanji aide bachutam rangni da thena thena laimanji साँच्चै ngai theba chudam ramni da thena thena laimanji benan tamang yulba benan juja nana ngada साँच्चै ngai theba chudam chudam ja tiki na bisam zaman yulba lagire tharabara gyalam unbari engara papda krubari jambulingla khorlori kewa kinjim yesusi engada charjuni pinmari hallelujah yang benan mida miyulda charjuni pinma lagire tini प्रभु येशू ख्रीष्ट जम्बुलिङले फेपका bona chu जम्बुलिङले yang da परमेश्वर से माया लाबा मला हालेलुया तो तंग बरा मिना दिने ब्लक्सी शुबा जम्मन पावला बन्धन शुबा जुजाले नानांगा बेनतन प्रभु येशू ख्रीष्ट जम्मलिङ दे फेकासी गेका वन मला नरकला तोरी आतना स्वर्गले युलसरी निखमला ए निगला लागिरछ प्रभु येशू ख्रीष्ट रंगसे विश्वास लदोला हालेलुया प्रभु द महिमा दाइ हरमसिन दोसी याङसी अर्को वाइका दे अचैन कोबान हेंगला परमेश्वर आपदा महिमालाई फेकाउ जुदिले 26 नम्बरला तामाङ वचन 26 नम्बरला कसरी याङला परमेश्वर आपदा महिकोलाई याङला परमेश्वर द महिमालाई प्रशंसालाई जय जयकारलाई फेकाउ फेपकाउ जम्मन जुजाले यसुलाई कोबारी फेपकाउ जम्मन नानागा प्रभुलाई ललाबारी फेपकाउ जम्मन जुजाले यसुलाई कोबारी फेपकाउ जम्मन नानागा यसुलाई ललाबारी फेपकाउ जम्मन नानागा प्रभुलाई ललाबारी फेपकाउ जम्मन नानागा प्रभुलाई ललाबारी यंगला बाबला लागिरी येशू से दुख ना बिन्दी बाबला सही बाबारी येशू से रंगला लुई बिन्दी यंगला बाबला लागिरी येशू से दुख ना बिन्दी बाबला सही बाबारी येशू से रंगला लुई बिन्दी यंगला बाबला लागिरी येशू दा दुसरी लु बिन्दी बाबला शक्ति दा दादासी सी बगम येशू सोस्युजी बाबला शक्ति दा दादासी सी बगम येशू सोस्युजी फेपकाउ जम्मन जुजाले येशू लवाई कोबारी फेपकाउ जम्मन नाना प्रभुला महिमा लाबारी फेपकाउ जम्मन नाना प्रभुला महिमा लाबारी फेपकाउ जम्मन जुजाले प्रभुला महिमा लाबारी ओ जुजाले नाना
Hipko zaman jajale Yesulawai gobari Hipko zaman nanaga Yesulawai gobari Hipko zaman nanaga Prabhula mahima labari Hipko zaman jajale Prabhula mahima labari Hallelujah. Febkau zaman jujale, Yesuslah महिमा labari. Febkau zaman nananga, Prabhulah महिमा labari. Hallelujah. साथिन yang zaman diksi परमेश्वरला महिकोला दोला परमेश्वरला प्रशंसा फुलदला त्रिपंग मला है यंगला पापला लागिनी येशूसे दुःख नाबिन्जी पापला सही फाबरी येशूसे रंगला लुइबिन्जी साथिन यंगला खालैसे फा खम्बा पापला सही द येशू ख्रिस्ट फासी दिने यंगदा थारबा बिन मला हेनन परमेश्वर यांसे थिगी यांसे महिकोलाई दोषीनन यांसे अर्को यांसे वैया गरेको कोही मान्छे दोषीनन गिक्सेम गिक्ता मायालाई यीशुलाई लुइता मराङ्गलाई 3 नम्बरलाई भजन तामाङ भजन 3 नम्बरलाई कोसी है याङला युलसारी गिसे गिता मायालाई सेवा परमेश्वरले युलसा बादला प्रभुलाई राज्य बादला क्या लागि जायङ गिसे अर्को त मायालाई त बबिउतम चु वचन चाहिँ सुन्नु मला प्रभुलाई महिमालाई लागि जायङ चुवाइ दिक्षी कोही Semagigda mayalay Yesulay day nangnalay Semagigda mayalay Yesulay day nangnalay Sama sa Yesu dabi suwasalay Saydani sasan prenalay Sama sa Yesu dabi suwasalay Saydani sasan prenalay Zamana digrasi, nama sayur sari. Jadi zamana digrasi, Yesulah maimala dola, Yesulah yursa badola, Yesulah maimala dola, Yesulah yursa badola. Biswasalay, Saydani sasan prenalay, Samasi sudah biswasalay, Saydani sasan prenalay. Thange yang segre nono as, sama yang ketala surga dimas. Thange yang segre nono as, sama yang ketala surga dimas. Surga tu tena dikedasi, Yesulah lala jai jai ka. Surga tu tena dikedasi, Yesulah lala jai jai ka. Damayalay, Yesulah liday mangnalay. Dito siya magkikadamayalay, Yesulah liday mangnalay. Sama si Yesulah biswasalay, Saydani sasan prenalay. Sama si Yesulah biswasalay, Saydani sasan prenalay. जम्मासे विश्वासलाई सैतानी शासन ब्रेनलाई जबसम्म येशू ख्रिस्ट यांचे विश्वास आला नि तबसम्म यांगला जीवन वा जमन रोग थोरी यांचे शक्ति दाब शक्ति आयम ने येशूले विश्वासलाई छ त्यो शक्ति दिने यांगला अनि त्यो शक्तिला लागि दिजा यांचे प्रभु येशू द विश्वास अदला चोरीपंग मला यांगला नामसा युलसारे जुजाले जमन दिक्तासे येशूला महिमा लदोला येशूला युलसा बादोला तिनी यांगला राज्य परमेश्वरला सुख शान्ति स्वर्ग युलसा बाबा लाग्यो जा तिनी yang jiksi
हेला मैकोला दोला परमेश्वर ता धन्यवाद तगाई रन्तिम रे रांगिता कोही मानबा तामाङ भई दामबा सेम मोसम रांगिनेका छु दुई दोन रांगिसे तामाङ भई दाम खाम सेल मला रांगी सान्सिउ भन मला ngala आवाज दा Haleluya. Dari yang sudiri yang la permission after Michaelai. Michaela lagi yang la Amir ani Amostang melaturi yang la Bungli permission la Ardan lai. From permission after Michaelai permission la JJK lai. Tiga bacaan kari kosi yang problem Michael Maimalai sudiri. लस्सो फ्यापुला जयमसिया जम्मादान स्वागत मुला तिनी याङला संगतिरी र परमेश्वर आपदा महिमा ताकै र चुदुइरी जा याङ भजन 110 तामाङ भजन ट्याम भजन नम्बर 110 को सिनाम याङ परमेश्वर दा महिको लाई Yesu datang bala mula Jungala siang uri Lesela ari bo Yesu la tebasan Jungala zindagiri Prabhu Yesu datang bala mula Jungala siang uri Lesela ari bo Yesu la tebasan
yang permission dah art na full game. Permission apa orang dah lana tu Bismillah tu. Haleluya. Mahima Yesus randa. Mahima. Rangwan Yesus dah prasunta. Rangwan Yesus dah bejekan. Pula permission apa. धन्यवाद pula permission apa. Lord, we lift your name on high. Yes, Lord Jesus. Lord, we praise your name. Lord, there is no one like you, Lord Jesus. Rangda prasansa fulla Yesu. Lord, we praise your name, Jesus. Yesu rangda mahima fulla Prabhu. Yang waktu semian sebu rangda mahima fulla. Prasansa sadan sadan rangda. Kailala Prabhu Yesu. Hallelujah. Tagai Yesu rangda mahima. Hallelujah. Tagai Yesu rangda mahima. Yesu moy ko ngay lala rangla prasansa ngay lala sadan sadan lo rangda prasansa mahina Yesu rangda mahina ngay lala Oh Yesu Oh Prabhu Yesu rangda mahiko lala. Hallelujah. Yesu rangda. Jesus Hallelujah Sungsugo Yesu Rangde Rangda tik sumbagen mula Yesu Nganin sebu Rangda Tu someri Prasansa fulla Mahima fulla Yesu Rangla chanda tortila Yesu Sungsugo tik sumbasen mula Ngayon na tik sumbasen mula Borsyugo kanang borbasen mula Nganila kanang damang dosay no Along ami Along ami Along ami Along ami Ngadasim ni bakla Yan sirang mo baklari Kabasin ngay tanda Rang ni cham non rabari Rang rang bantu bari Lanan bang ngay lala Kay mga ada Rang mo baklari Kabasi ata mula Jatin tarik ta sainga Utin ta kunalanga Jatin tarik ni sainga Utin kalitalanga Ngalalui nun rangina Parin kami Bol nuhos Je bol na
चाहनुहुन्छ म सुन्नेछु जे बोल्नुहुनेछ लानुहोस् जहाँ लान चाहनुहुन्छ म जानेछु जहाँ लानुहुनेछ Alongami 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 Oh Yeshua Yeshua Oh Yeshua Kaima kaima ngada Rangmu baglari Kabasin atamula Jatin taring ni sainga Utin kali talanga Ngalalui nun rangina Naringan atana Yeshu Tapai Raja urka raja Tapai Prabhu urka prabhu Tapaiलाई महिमा Rangda महिमा Yeshu Rangda प्रशंसा Yeshu Rangala bongina Yeshu Rangala luina Yeshu Oh you are my life You are my strength when I'm weak Lord Rangla महिमा फुल्ला Yeshu Rangla छान्चेखिन प्रभु तु जम्बुलिङ्ग्री जमन भन्दा तोर थिबाला योग्यला मुला Yeshu Oh hallelujah Yeshu Rangla महिमा महिमा Yeshu शान्तिलाई योग्य परमेश्वर गन्ना आराधनालाई योग्यला परमेश्वर राङ्लो निन्दा Yeshu Rangda प्रभु तुझेशी फुल्ला पुचुदे Rangda तुझेशी जम्मन गेदाङ प्रभु राङ प्रभु महिमित पशुको पिता हो आबा जुदिरी प्रभु राङला वन्छाग्ने प्रभु गला छु सेम से लाबा आदर प्रभु राङदा फुल्ला Yeshu जसरी प्रभु यागरी पुजारी से राङदा बलिदानलाई सामान गरे जे जति बबुबा तिन प्रभु मनिनोन राङला पुजारी गादे हिँड्दा प्रभु राङदा प्रभु गन्ना प्रशंसा आराधना प्रभु तिनीलाई दिन गर्नु प्रभु राङला वन्छाग्री बाला राङला उपस्थिति प्रभु मान्छे बाला प्रभु Yeshu राङ प्रभु याङला आराधनारी याङला प्रशंसारी महिमित तसुको Yeshu प्रभु रान्दा लानन तुझेसी फुल्ला राङ्दा लानन महिमा गइराला Yeshu धन्यवाद Yeshu धन्यवाद याङला आराधनारी राङला मिन जमन भन्दा तोर्थिला Yeshu राङ प्रशंसालाई योग्य परमेश्वर आबा राङ याङला आराधनालाई योग्य परमेश्वर राङदा महिमा भन्न प्रभु याङला सारा आदर सारा महिमा राङदा चिकिन फुल्ला प्रभु धन्यवाद Yeshu राङ महिमित पशुको धन्यवाद बाबा छु आराधनालाई समय राङला छ्यारी चोल्ला Yeshuलाई मिन्डी आमेन आमेन अनम्युट गर्नु Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर दा महिमा दा yang zaman diksi प्रभु दा परमेश्वर आता yang si tiba kamji परमेश्वर दा chanda jai ka da kamji tatin yang la mahan yang la zaman mana ben परमेश्वर दा yang la semen se bin ba arabara sem ne hallelujah परमेश्वरलाई लागि zaman mana ben बलिदान प्रेम बलि प्रभु ता sem ne ba बलिदान चोखो बलिदान सुन नि ना तिनी yang बेना से भुलबा semen se भुलबा आराधना परमेश्वर से sem ni सुला hallelujah Damai expansivan mula. Hallelujah.
परमेश्वरलाई महिमा दागाई परमेश्वरलाई प्रशंसा दागाई yang dalam sudiri परमेश्वरलाई वचन सन्मान निबन मला अनि यङला गुंगी परमेश्वरलाई चन्बो वचन बास्को गवन मला यङला भुटान ग्याम यलर ला केरे रामदो ज्यासन अनि वचन सन्म भन्दा नाछ यङ सुदि प्रार्थनालाई यङला सुदि प्रार्थना वचन लागि प्रार्थनालाई लागि नि यङला गुंगी पास्टर रमेश तामाङ फेब्रुअरी आउँछ हुँगा त मुला पास्टर रमेश तामाङ ज्यू रामसी प्रार्थना सिको बच्चन लागि छन्द बच्चन लागि जय मसी ल सो राम्रो जय मसी जम्बन्द जय मला yang प्रार्थनालाई हालेलुया परमेश्वर आबा रांगदा धन्यवाद तागाई रांग स्वर्गरी धानस्या शुभ परमेश्वर हिन्न यंगला लागिरी रांग परमेश्वर से recording stopped परमेश्वरला छन्मन वचन तो शिव मुला रांगदा महिमा तागाई yang सितोबा कलवरी क्रूस री रांगला झा प्रभु येशु कलवरी क्रूस री रांग प्रभु येशु से रांगला लुई पिनसिउजी यांगला लागिरी रांगला का बगाई दिसिजी रांगदा महिमा तागाई हालेलुया हालेलुया जो संसारी शांति आरे जो संसारी हन्दमेन आनंद शांति खुशी आरेगा ठीक द बिसम रांग परमेश्वरला वचन दिन शांति मुला रांग प्रभु से संशुभ मुला इन दंगाई चाहिँ संसार से पिन बरांगबा जम्मुलिङ से पिन बरांगा शांति आबिन ngai यता चाहिँ ngalainen शांति एन्द पिन्ना स्वर्गलन शांति एन्द पिन्ना विशी रांग परमेश्वर से संशुभ मुला हालेलुया हालेलुया प्रत्येक हप्ता चो बिबारला कुनु यांगला तामाङ क्योइ ग्याम ताबाचु संगतिरी औ प्रभु चु सेवारी रांग परमेश्वर से मोलम पिन शुभ लागिरी धन्यवाद मुला थारेङ हिन्छन रांगला झाजामे कादे तारेम चु भर्चुअल री सेवा संगतिरी शुभ मुला प्रभु ताते रांगला परमेश्वरला छुनबन वचन पोला शुभ रांगला झादा पाठर आबदा रांग परमेश्वर से मोलम पिन शुभो साच्चै नै रांग परमेश्वरला झा से आइन पवित्र आत्मा सेन परमेश्वरला वचनला त्यो नांगला ते गुदिका दे यांगदा फाबल लागिरी यांगदा ताकात पिनमा लागिरी रांग परमेश्वर से सहायता लासिगो हालेलुया यांगसे चाहिँ तिगलापटि नाबिङसे थानस्तान थेसी तिगलापटि नाबिङसे प्याङमा चाहिँ आइन तर सेमरी हृदय नांगरी सेमरी थान्सी मामी रांग परमेश्वरला सेवा संगतिरी yang prawa lagiri tangsi yang takat sakti kare dosigo धन्यवाद tu छनबन बताउन लागिरी मोलम हरिला यांगला ग्रेन प्रभु येशूला मिन्री आमेन आमेन हालेलुया प्रभु धन्यवाद दिसुको धन्यवाद यङला चुदेरी परमेश्वरला छन्म वचन यङला सन्मार निबन मला yang जति जना जुम छु सेवारी मला बेनतान परमेश्वर मलम दजुगा रानी करे यङला भिडियो का तदे वाला अनलसी yang परमेश्वर वचन संगे है yang भिडियो अनहालानि सराङ सिमसे सिउमजी कि yang मोबाइल दाजी अरला भेबजी कि yang था दसेर मला yang जमन एकमा फेस टु फेस यङला स्यासी परमेश्वरला छन्द वचन सेमनले थान्गे हालेलुया परमेश्वरला महिको दागा परमेश्वरला महिमा दागा यङला चुरी फेसबुक लाइभ कम सियासी मला यङला जुम दि ताले जति जना yang फेव गवन मला प्रत्येक परमेश्वर मलम दम्नु सुकै धन्यवाद तिनीलाई वचन यङला राम्रो चाहिँ आशङ बुडान ग्याम रामसे किन्सु आमला यङला आशङदा ताली रफ्सी स्वागतलाई recording in progress लसो फ्यापुल्ला थुचे छे जयमसी मला सबैदन तिनी भुटान हान्डे हैन आसिङ से पाङदे है भुटान हान्डे रामदोजी तामाङ प्रभुरी डेभिड भिउन हैन गाला परिवार साथै साथ मण्डली भुटान हान्डे सबैदन अनि फेसबुक रे हान्डे तिनी यांगला पर खन्मु बस परमेश्वर बाहुला गोवन मलाई वसो थेवन मलाई आसिक तिरे रेकर्ड खातो मला थेजी जक्ति दोलो डिस्टर्ब आउ हो दा ठीक मला अंगा चु प्ले ला स्याब ढा खेउ जा थियो है त अध्याय 21 समायछि येशू दोषी गालील अञ्चलला तिबेरियस विवाद समुद्रला पुनेरी नांगला जेल गरे मुबक लारी फेपकाजी सुरंगसी येशू थेनी गरे मुबक लारी फेपकाजी
फेरि सिमोन पत्रुस, दिदुमस बिवा थोमा, गालिल अञ्चलला काना बिवा सहरला नथानिएल जब्दियाला जानी पछि सेन्दु चेलानी पोप्तसी चिवा मुबा सिमोन पत्रुस से रांगला रोगा देदा दा हिमसिंगामी तारंगा साइबर बिला भिसी भिमा थेला रोगा देसे गानी नुन एते छमनुन मिला भिसी बिजी जमायन्सी थेनी गरे दोगारी क्रेजी तर थेनी गरे से मुन गिग्री तारंगा गिग्नो चुम्बरी आखमी ह्याल दबरी छाइबा धुइरी येसु समुद्रले कुनेरी राप्सी धान छाइबा मुबा तर चेला गरे से येसुन हिन्ना बेसी मुआ सेनी येसु से थेनी येसु से दो दाहिने पट्टी ग्याङरोपको तारंगा स्याप्ला भिसी सुङजी थेनी गरे से येसु से सोमबगलारी ग्याङरोपमा लानन तारंगा स्याप बसलामा ग्याङनुन छिङबरी आखमनी Asangla netla समस्या दाजी जक्की कुनेरी धोखमे तानामराङजी पछि गेङे नमराङजी यसु से थेनी गदेदा हेनी गदेसे भर्खर चुङबा तारंगा भिसी सुङजी जमायन्सी सिमोन पत्रुस दोंगारी क्रेसी ग्रेन तारंगा से प्लिङबा ग्याङ छ्याङबान पाखरी भाजी थेरी ग्याजा गिक्से Asangla net बंद दाजी ठीक ताला इसुले मिनी हवन मलाई दा yang धैर्य धारणलाई यangla रामदर जाशंगला नेटला तिगे समस्या खबरांग मला यसुले मिनी जमन ठीक दाजी बदी फेबरांग लगी नेट फेबजी हाजी हालेलुया लस जयमसी फ्याबोल्ला फेरि हातानी चो नेट चाहिँ अलिकति प्रब्लम ताजी भुटानले चाहिँ 4G हान्ने 5G लाई अपग्रेडेसन लाउनु होला हुँदै चाहिँ लामगिरी नेटवर्कलाई अलिकति प्रब्लम होला एनीवे सो टेलिभिजन दाने छिटो लाग्दो चाहिँ टेलिभिजन समय नै धेरै दिनौँ अनि नेट चाहिँ अलिक धोका पिन्नौँ कि हुँदै चाहिँ लामदाखेरि एनीवे चुरी चाहिँ ताम चाहिँ टिक मलाई मेसन चाहिँ हातछाला माया चाहिँ आमलेटको तिनीले टपिक चाहिँ हातछाला माया चाहिँ आमलेटको चुरी इन्ट्रेस्टिङ मलाई चुरी बाइबलले योनालाई 21 पुस्तक हान्ने यहाँ से पढलावन मार बोर्जिमिसम 14 सम्मरी यहाँ पढलाइमिसम छर्लाङ्ग गोब सेवा मलाई फेरि ठीक त हामीलाई सम चाहिँ धेरै अब गाई एक दिन दुईले पढा लागे तर त्यो सिमोन पत्रुस चाहिँ तारंगा चुङबरी नियो मलाई त्यो सिमोन पत्रुस चाहिँ tik बिसम थेला प्रोफेसनल थेसी सेवा थेसी गोबा थेसी लाभ गे चाहिँ थेला ड्युटी प्रोफेसनल चाहिँ tik मोमो मिसम चाहिँ थेजे तारंगा चुङब मियो अनि एकदम सिफालो मोमो थियो तर हाछने थे गेलामा तर चु प्रभु स्वर्गरे स्टेसिनुन ध्यान दे फेरि नि त्यो चाहिँ समुद्रला छेउरी फेरि परमेश्वर चाहिँ थेन्ना छेउरी झन्कट पर्ता हो मलाई अनि tik दाम चाहिँ पत्रुस चाहिँ tik बियोमा चाहिँ एन्चे तारंगा कादे चुङजी हैन एन्ने छ्याम tik मोला ngala cheu ngada bau biom khasi chajin bisam प्रभु दा तारंगा तो आरे तारंगाला खाँचो आरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर मोमोसे लामखेरि प्रभु यसकारण यीशुले तिनीलाई भन्नुभयो नानी हो तिमीहरुसित केही खानेकुरा छ चावल थुङ्बाला लागि परमेश्वरले खासरी चाहिँ तिदै खाँचो आरम्भ
तर चुचे तिक लान मलाई चाहिँ परमेश्वर चाहिँ थे यो न तिरो पतुस्तन छ्याम ताङपाङबर भाइबन मला खुसीला लाबरन भाइबन मला टेलिभिजन थे यो थेन चाहिँ प्रभु त लेपुमा थियो चुचे दोस्रो झम्कट हो है तेस्रो पल्ट झम्कट मुममा थियो तर थेन चाहिँ परमेश्वर त प्रभु यीशु ख्रीष्ट हो बिसिन उ आसेपछि लामखेरि प्रभु चाहिँ ट्राई लाउन मलाई कि प्रभु चाहिँ गा हो बिसिन इन्ट्रोडक्सन अथवा इन्ट्र्याक्ट लाउन मायन मलाई तामपाङवर मायन मलाई अनि चोरी चाहिँ त्यही बेला मलाई चाहिँ है एनएन छ्याम तिरे चाबा कुरो मलाई खास चाहिँ प्रभु फोखरेन बारे हालेलुया परमेश्वर त धेरै चाबरा आयङमा परमेश्वर आएन परमेश्वर सृष्टिकर्ता हो यहाँमा परमेश्वर सबै सबै सृष्टिकर्ता परमेश्वर हो है चाबरा आयङमा चाहिँ लामखेरि एनएन छ्याम जसको चाबा कुरा मलाई बिसिङ यो त हैन तर परमेश्वर चाहिँ थे सिमन कातिन तामबाङबाट मायवन मलाई टेलिभिजन धेरै तारंगा चुम्बा मिदेन आरेममा थियो पत्रुस्थितन आरेममा धेरै ग्वारी अरुको है अरु मिगादे नै मुम्बा थियो सिमन पत्रुसन झ्याम गादे नाथेल्ला जब्दिला जागादे अरु गादे मुम्बा मोवसे लामखेरि प्रभु चाहिँ तामबाङबाट मायन मलाई धेरै तारंगा चुम्बा मिगादिन छ जमी निवेदन मलाई कि तिमीहरु धेरै छरितिक प्रसम तिनीहरुले भन्नुभयो है परमेश्वर चाहिँ तिक दिन्छ पाँचरी चाहिँ यसलाई दाहिने पट्टि चाहिँ तिक लौ जाल रोपको ध्यान दे अचम्म प्रकार चाहिँ तिक लामला तारंगा चुम्बाउ मलाई तर इन्ट्रेस्टिङ ल ताम चाहिँ चोरी तिक मलाई बेसम चाहिँ धेरै तारंगा अंग्रेज जम्बल चोरी तारंगा चाहिँ काने एउटा चुम्बाउ मलाई बेसम चाहिँ तारंगा चाहिँ 153 हाजङ तारंगा चुङजी विशेष ताम मलाई अनि अंग्रेजीला बाइबलले च्याजिम बिसम जन सिमन 11 रे इनलाई प्रियो मलाई सिमन पीटर क्लाइम्ब एन्ड अबोर्ड एन्ड ड्र्याग गेट एन्ड द नेट एशोर एन्ड दे वर फुल अफ द लार्ज फिश बिग ब्रिवारे इंग्लिश चाहिँ बिग ब्रिवासम हाजङ बिग हो तर हाजङ भन्दा पनि अर्को ताम चाहिँ तिक बिउ भन्छ लार्ज सबसे भन्दा हाजङ धेरै नुन तारंगा तिक ला मलाई चुम्बा मलाई हाजङ साइज ला जादो ओति भएन 153 तारंगा चुम्बा मलाई अनि धेरै इन्ट्रेस्टिङ ल ताम चाहिँ तिक मलाई भन्छम जाल टाङबारे तिनीहरुको जाल फाटेन बिसिनन चोरी तिक बिउ मलाई 11 रे चाहिँ त तब सिमन पतुसले ढुङ्गामा चढेर 153 ठुला माछाले भरेका जाल पाखामा तिनीहरुले ल्याए र ती धेरै भए तैपनि जाल फाटेन जो जाल तिक्ता चाहिँ आटिए नि धेरै यहाँ प्रश्न लागि एकछिन डान्डी तिनी परमेश्वर जब मुममा थियो छ्याम मुममा खेरी जाल आटिए नि यहाँलाई जीवन दिने वचन हो यहाँ जब चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम भन्ने चाहिँ परमेश्वरलाई माया यहाँ लेखिनु धेरै निजी मिसन त्यो क्लासिनो यार्जी ब्राजिम मिसन चाहिँ यहाँलाई जाल डेव विभूतिको टुङ्गम तावा जिन्बा खतम तावा बिहो जब चाहिँ यहाँलाई परमेश्वरलाई हातछाला माया चाहिँ यहाँ चाहिँ लेचिम मिसन यहाँलाई परिवारी यहाँलाई देशरी यहाँ चाहिँ लाभा सङ्गतेरी डेला टाङ्ला छुरेताला जिन्ना नास्ताला बिहो नास्ता अब तिक बियो थे आजेवा ग्याम्बी नगरे निला दियो हो नि त हैन परमेश्वरलाई राज्य रे आता बिसिन अनि परमेश्वर से न्योतन मलाई ध्यान दे दिरी यांसे 15 घण्टे मार न्योतन बिसम चाहिँ सिमन पत्र से न्योतन मला यसै गादा सचन माया लाला के त सोमरेम न्योतो मला है यदि गादा माया लावा हिन्छम चाहिँ है मेरा पाठाहरु चराउ नाला कोलो दुगो त छागो च्यागो रिल्लगी पाब्लगी तिक्तालगी बिसिनुन है गोठाला लौ बिसिनुन पाङन मला फेरि सोमरेम न्योतो मला जो यो नर 21 पुस्तक चाहिँ खासरी नु यहाँ चाहिँ पढ्दा बिसम ठुलो हाजिङ बाइबल स्कलर का चाहिँ तिक बिनसम थियोलोजियन का चाहिँ तिक बिनसम जो चाहिँ एडिशनल 21 च्याप्टर चाहिँ एडिशनल हो त्यसले चाहिँ ध्यान दे मुङ धेरै तिक प्रयोग हुनेछम परमेश्वर चाहिँ सुंग लाभ गे चाहिँ सबै ब्रिजिम बिसम चाहिँ संसारीन आवाङ बिसी प्रयोग मलाई अन्तिम पुस्तक हाम्रो थाहा मलाई हैन चोरी कादेरे बिसम नि 25 रे यीशुले गर्नु भएको अरु पनि धेरै काम छन् जुन एक गरी लेखेको भए
म सम्झन्छु यी लेखेका पुस्तकहरू संसारभरि नै आँटिने थिएन। यहाँलाई प्रभु चाहिँ अचम्म गेला त्यसले सृष्टिकर्ता सिंह परमेश्वर नै थिएन। अनि सिमन पत्रुस चाहिँ तार्न चुम्बर आखाम बजे तिक्तासी हो त ngai munyik jal klangji हैन ngai expert me हो हैन ngala ti kami mala ngala khubin tarna chungma हो ngai सेवा गेन तार्न चुम्ब गे हो हैन तर मुन्गिक थे तार्न खानपटे सँग जार क्लाङमा हिदमी थाताम न खान छौ मला खान देर से तार्न तामन थे सेम न तर थे चाहिँ मुन्गिक जार क्लाङ भने तार्न स्या पारे छोरी झिसमेसरी थेन छोरी तिक्ताजी परमेश्वर झंगपटाजी झंगताम के तिक्ताजी थे चाहिँ तार्न आचुम्ला याङ थे प्रश्न लाग्यो एकछिन डाङ्गे तिले तार्न चुम्बरा खामनी सेवा मी हो त खाइब मी हो त थायङ मी हो त अनुभव मी हो त एक्सपीरियंस मी हो त त्यसै तिले तार्न चुम्बरा खामनी याङ अलिकति डाङ्गे त तिरे तिक्ताजी तिरेम डाङ्गे त डानमा याङ से डान तिक्ता बिसम परम हातछला प्रेम परमेश्वर से लाभ प्रेम लेतप से लामा खेरी मेतपर से लामा खेरी थे तार्न चुम्बरा खाम yang ne wasman no daniel tinila cho sicha yang chaji misam so bible the tar just example ya thanchin se pattern thanchin yang chagi misam यदि परमेश्वरले प्रेम चाहिँ yang से मेतपल misam yang से गे लावर हम बिसिने yang so बच्चन चाहिँ तिनी लोकन मलाई yang से तिले लावर हम परमेश्वरले साच्चो प्रेम yang त थामलन त yang से जब परमेश्वरले विश्वासलाई चाहिँ पवित्र आत्मा पिता पवित्र आत्मालाई ब्याप्टिजम किजे होथेर यहाँलाई खादेला जोश मुममा थियो तिनी थे दिन न जोश यांगलारी मुलके त हैन जिक प्रेमी तन प्रेमिका स्यापमा खेरी माया खातरो मला हैन खातम म ते आछ रुपतामा वस्वन खाल्ला प्रकारला yang चाहिँ प्रभु त विश्वास लामा खेरी वस्प खाल्ला माया yang चाहिँ काते ला मला काते एउटा जोश मुम थियो वति दान्जी छि ओ मला के ने पारे के ते परमेश्वर से लाभ माया yang चाहिँ दान्जी छि ओ मला के तिनीले दिने चाहिँ yang दा चु पत्रुस रे है चुरी चु कबुल हान्दै हैन चु छन्नो वचन हान्छ yang चाहिँ इसो yang चाहिँ विचार लासिन गोसिन च्या डाङ्गे हाछला माया yang चाहिँ मुलके आ हाछला माया रंगन छम आरे हिसम चाहिँ थे जोश परमेश्वर से पिनमा थे आशिष मोलम है थे मोलम नौरी yang आरे हिसम चाहिँ yang ला थे लार्ज हाजिङ गे लार्ज बिबजतिको इन लार्ज है बिबज हाजिङ गे लावर आखम yang तिनी हाजिन गेर लावर लागि चाहिँ सदन परमेश्वरलाई ग्याप्से हान्छ ब्रादोजी परमेश्वरलाई वचन दिनुन है मनन लादोजी दान्दोजी को है अनि परमेश्वरलाई वचन थिएन लादोजी तिनी यदि परमेश्वरलाई हाछला माया ह्याङ्से नेतबलमेसम चाहिँ ह्याङला जाल चाहिँ टाङ्ला विवाह मतलब चाहिँ ह्याङला विश्वास ह्याङ कमजोर त ताला यदि परमेश्वर श्याम yang सम्पर्क जेवा आरे मिसम चाहिँ yang थारङ ताला है जब थारङ ताजी yang सम्बन्ध yang माया तुम फाबन टाङबन निला जब टाङबन नि मान्ने थाने तिक ताला जिन्न खतम ताला खतम ताबम तिक हो yang सबै थान मलाई होते चाहिँ लाम के तिनले छन्म वचन चाहिँ yang तिक मपलम मलाई मिसम चाहिँ के परमेश्वर त खासी नै दोलन बिजी थे तार्न परमेश्वर से सोलबर आयंगन वस्व तामला बा हैन तिनी गादन छम एन्चे खाता खाला माया लान मलाई तिले बिसम जो तेस्रो पटि झमकट बिसी yang पर तेरो वचन छन्म वचन चाहिँ yang पाङ मलाई नि त जो परमेश्वर स्वर्गरी सिंहामले तोड सेसिनुन थ्यान्डे फेरि संसारी जंखामा खेरी चाहिँ तेस्रो पल्ट झमकट हो बिसिन बियन मलाई पत्रुस त तिनी yang पत्रुस राङमन मुलकी खातो मलाई यहाँ तिनी विचार लागि परमेश्वर त मलम थान्गे परमेश्वर त रितके परमेश्वर त पाङ्गे ए परमेश्वर आब तिनी नै है यदि यला एसिपिनमा माया एसिपिनमा नाथे मलम नै नेतम मिसन ना त पूर्ण जीवित लासिपिनो ना त डान्सिपिनो है हामीले त परमेश्वर आब तर परमेश्वर आपसे यहाँ त जहिले नि यहाँ त सोवरमा आएन म जहिले यहाँ त सोमना तर यहाँ चाहिँ ते सोचेतावर आएन क्या अलिक अप्ठ्यारो प्रकारला तर परमेश्वर चाहिँ बियोन मलाई है यहाँ सुमन मलाई प्रहरी खौ खाब चाहिँ है खाब चाहिँ धेरै मलाई तर खाबमा हान्दै नै काटे जान चाहिँ त्यसले जम ना त लेत बेसी पाउनु तर तिनी ह्याङ्दा चाहिँ हेलन लागिन
परमेश्वरलाई छोड्नु वचन चाहिँ यहाँ दिनुङ जुन वचन चाहिँ यहाँ सोजब लावन बर्मन परिपक्वता लाभ चाहिँ परमेश्वरलाई वचन आदि हो तिनीलाई दिने चाहिँ नातिक बिलोसम राङ्दोको चाहिँ आच्छला माया चाहिँ हामीले के डान्गे तिरे हो चाहिँ डानबाट हामीले मिसम यहाँ चाहिँ तिमी लाएर हाम्रो त्यो चाहिँ सबसे भन्दा इम्पोर्टेन्ट हो है परमेश्वरले वचन रे सुङ्गो मलाई होइन सोरी 21 अनि नलम कोही कोही बेला अब है हामीलाई काते इमोसनल होइन तर कोही काते समय रे चाहिँ इमोसनल नै तादो चाहिँ हामी चाहिँ गोदो चाहिँ परमेश्वरले वचन रे संसारिक तामले इमोसनल होइन तर छन्नु वचन चाहिँ दिक्क मलाई है तिनीलाई दिने पवित्र आत्मा चाहिँ आवश्यकता सिनो यहाँ चाहिँ गे हाल्ला नि मिसम चाहिँ yang tangla yang lado ba ge ka de successful ata आयो वसो मलाई है परमेश्वरलाई छोड्नु वचन चाहिँ यहाँ चाहिँ वसो नग्नु मलाई हैन दोलन बिजिन हैन फेरि परमेश्वर चाहिँ तिले बिसम चाहिँ तारना चुंग मेदन छ्याम पत्रुस दमी परमेश्वर चाहिँ मोसेव मलाई पत्रुस नै परमेश्वर खाता मलाई बिस त्यसै गोसी जिन्मो मो कास्टी चाहिँ आछे सेव गोबो नि तर फेरि लिछ एकछिनले यहाँ चाहिँ खान प खाजु पदान चाहिँ नो पद हान्छ चाहिँ पत्रुस चाहिँ डाउट ताइजि नि त ओइ चुमी साँच्चै यहाँला परमेश्वरको चिन्ता हैन 10 नदले चाहिँ बिसम त्यसै थायङ जी जब परमेश्वर यहाँ आरे बिसम चाहिँ त्यतिक मुम्म थियो उ नाङ्गन मुम्बा है यहाँ सिम्पल साधारण तामाङ चाहिँ बिसम चाहिँ लिङ्गडन मुम्बा थियो त्यसलाई जिउरे कोन आरे बा थायङ जी अनि परमेश्वर आरे परमेश्वरले प्रभुरी आरे घिचे नि यहाँ लिङ्गडे राङबन हो है परमेश्वरले प्रेमले आछिको नि हैन परमेश्वर चाहिँ लाभ माया रे हैन परमेश्वर चाहिँ त्यो जीवन पद्धति सोमरेङ न्योचित यसै ngata सचन माया लागे यसै ngata सचन डान्बो मुलागे खाने लास्ट चाहिँ अन्तिम परमेश्वर चाहिँ tik सुन्ने बिसम आछा चाहिँ थेरा ngala भेडा ngala कोला काटे छाउ ओके ngala pa कोला काटे छाउ बिसिनु हाछ पाङजी हैन इजो 15 रे चाहिँ अनि ध्यान दे फेरि 16 रे बिजी ngala भेडा काट्टा हेरचा लौ विचार लौ बिजी सुङजी परमेश्वर चाहिँ फेरि 17 ला अन्तिम बि ngala भेडा काटे छागो ध्यान दे 19 पत्री चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ मलाई मेरो पछि लागा ngala ग्याप से ये खौ ngala ग्याप से ये जुन खौ तिनीलाई दिन्दी परमेश्वर से हामीलाई tik सुमन मलाई बिसम चाहिँ ngala यदि ये सच्चंगा माया लाउने हो भन्छम चाहिँ ngala ग्याप से जुन खौ बिसिन परमेश्वर से जहिले नि हामीलाई मोछि चिबो मलाई है यहाँ एसाय 1:18 वैमे ngai तिरम पाङजी यहाँला पाप जस्तो मगै जस्तो सुगन सिन्दूर रंग भन्दा रातो भए पनि म धोएर हिउँ भन्दा असल सेतो पार्छु बिसिनुन है परमेश्वर वचन चाहिँ सुङ्ग मलाई काथेबता हैन यहाँ वस्पा मसे पनि परमेश्वर चाहिँ जहिले पनि यहाँ जस्तो यहाँ नि चाहिँ सारा अप्ठ्यारो खाल नि हो तर मी परमेश्वरलाई छोड्नु वचन जब लेछ ग्याप्ता बराबर थलाला परमेश्वर चाहिँ खामी आखला यसलाई क्रा छाड्दै दोनसम्म नै यदा पुइसिन चिला बिसी सुङ्गो मलाई नै यदा खाइमै हामीले काथेब माया लाउने यहाँ चाहिँ माया लावेन तर परमेश्वर चाहिँ थे मन्द माया धेर चाहिँ यहाँ लाउ अनि थे माया चाहिँ यहाँ चाहिँ दान्दो चाहिँ तिनी परमेश्वरलाई माया पवित्र आत्मालाई अभिषेक यहाँ आरेव हिंसम चाहिँ यहाँ चु दान्देला समय यहाँ चाहिँ खाल्छ यहाँ थे मोमो चाहिँ लामखेरि परमेश्वरलाई मलम चाहिँ लामखेरि राङदो चाहिँ थान्बा मलम चाहिँ लामखेरि जम्बुलिङबा प्रभुलाई सेवकाई लाभ को राङलको परमेश्वरलाई कोल्दो चाहिँ लाभ चाहिँ लामखेरि ती हाङचु समय याङ मलाई हो त्यसै लामखेरि तिरम ह्याङ डान्गे हैन तिरम परमेश्वर द मलम थान्गे परमेश्वर द पाङ्गे प्रभु नाइ यदि साँच्चै यसलाई माया हान्दै नाइ यदा माया लाभ खामारे हिँड्छन् तिनीहरूलाई क्षमालाई सिद्धिनु बिसिन यहाँ क्षमा रेतो दिनु यहाँ परमेश्वर आबो क्षमा बिनु परमेश्वर आबो हैन वचन चाहिँ पाउँला नि
Karena rezim bisa pukhri apin di sini. हो थियो यहाँलाई परमेश्वर अब पुखरी पिम्ब परमेश्वर हैन यहाँलाई परमेश्वर अब एकदम माया लाग्यो परमेश्वर यहाँलाई खाने हामीले हो त्यसलाई फेरि छाडला माया चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले के र न तिनीलाई वचन इथिन थानमा टेलिभिजन नलाई नेटलाई अलिक प्रब्लम मलाई धान्दै छुरी अनि हो त्यसैलामा खेरि अनि तिनी पत्रुस चाहिँ राङमा यहाँ चाहिँ हामीले के परमेश्वर दा पत्रुस चाहिँ छ्याम परमेश्वर चाहिँ छ्याम ब्राव मियो परमेश्वरलाई चेला हो प्रभु यीशु ख्रीष्ट खातो गे अचम्म लाग्यो मलाई त्यसलाई वन्छन् त्यहाँ छ्यामले चिस्नु टेबलले चिस्नु सेवा सल्भ हुने प्रभु चाहिँ खातो अचम्म गे लाग्यो मलाई पत्रुस चाहिँ म्राङ मलाई तर पनि प्रभु पत्रुस चाहिँ परमेश्वर त धोका पिन्बा यहाँ चाहिँ चुरी म्राङ गर्नु तिनी यहाँ भोस्पा तागे यहाँ तिनी तयारी तागे भोस्पा खाललाई धोका पिन्बा त्यसले परमेश्वर वचन चाहिँ यहाँलाई दिनुन् है परमेश्वरलाई छन्म वचन चाहिँ दिनुन् तिको छार हो विषय सुम्मलाई वचन चाहिँ हैन हरेक बिहानी परमेश्वरको वचन के हो नयाँ हुनेछ सुम्मलाई छार चाहिँ यहाँ जहिले नि यहाँ पूर्ण जीवित टासिनु है यहाँ ज्यानलाई परमेश्वरलाई है पत्रुस राङमा हातन धोका हातिन्न थेम परमेश्वर चाहिँ लाभ हात छ माया चाहिँ जुन माया यहाँ चाहिँ यहाँ ममा थियो जुन माया यहाँ चाहिँ परमेश्वर त लाभ हो त्यो चाहिँ हामीले के तिनीलाई समयलाई लागि आसिङदेन अनि सम्पूर्ण सेवकाईले चाहिँ टिम द नाला सेमान्देन थुसिसे अनि फेरि अर्को पाल्टी नाला जयमसी त्याबुला तिनीलाई लागि इतिन थालिए जयमसी त्याबुला Recording stopped. धन्यवाद यहाँलाई राम्रो